Oke teman-teman, kali ini kita mencari mainan lagi teman-teman. Di sini aku sudah siapkan nih teman-teman, mobil truk besar. Ayo bantu teman-teman untuk mencari mainan teman-teman. Let's go. Oke. Wow, lihat teman-teman yang sebelah kanan teman-teman. Sepertinya ada mainan teman-teman. Kita parkirkan dulu. Oke. Lihat teman-teman, ada mainan apa nih teman-teman? Wow, ada mobil Tayo ternyata teman-teman. Kita angkut. Ada apa lagi nih teman-teman? Oh, mainan apa ini teman-teman? Ada yang tahu gak nih apa? Kita masukkan ke mobil. Wow, ada bola teman-teman. Mantap, mantap, mantap. Wow, ada mobil molen ternyata teman-teman. Wih, mantap, mobil molen berwarna kuning. Kita lempar. Wih, apa ini teman-teman? Robot berwarna merah teman-teman. Mantap, mantap, mantap. Kita lempar. Ayo kita lanjutkan lagi teman-teman pencarian mainannya. Let's go. Wow, lihat teman-teman, ada mainan teman-teman di sana. Ayo kita parkirkan teman-teman mobilnya teman-teman. Ups. Wow, lihat teman-teman, ada mobil apa sih teman-teman? Mobil derek sepertinya nih teman-teman. Tuh, wow, 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 wow. Ada lagi nih teman-teman, mobil dump truck. Wow, mantap sekali. Ini kita lihat teman-teman. Wow, boneka apa ini ya teman-teman? Ada yang tahu nggak ini boneka apa? Wow, mantap. Wih, ada tembakan ternyata teman-teman. Wih, mantap, mantap, mantap. Wih, ada lagi teman-teman. Ada boneka Winnie the Pooh ternyata. Wih, dapat banyak nih teman-teman. Kita cari lagi ya teman-teman mainannya. Let's go, kita cari lagi teman-teman mainannya. Wah, di mana ya? Wah, lihat teman-teman. Sepertinya ada mainan teman-teman. Wow, lihat teman-teman, di sini ada mainan apa teman-teman? Wow, ada robot-robot kantor ternyata teman-teman. Mantap. Ini apa teman-teman? Wow, kura-kura ninja teman-teman. Wih, mantap, mantap, mantap. Wih, kita lempar. Apa lagi nih? Wah, ayam ternyata ini teman-teman. Tuh, ayam. Mantap, mantap. Ada satu lagi nih teman-teman. Wow, mobil dump truck berwarna biru. Mantap teman-teman. Dapat banyak kita mainan. Mantap teman-teman. Sampai di sini ya teman-teman videonya. Jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya.